Dobro večer svima. Dobro večer. Drago mi je što ću idući 14 dana moći provesti u Kumanovu. Ja sam bila prije nekoliko mjeseci ovdje u Makedoniji i meni se jako dopala Makedonija. Ako bi bilo po mom izboru gdje da živim, ja bih htjela u Makedoniji. Ovdje je sve malo, ljudi nisu tako komplikovani, su otvoreni i imate dobru zemlju, dobre produkte. Ali eto, ovaj puta ću moći ostati samo 14 dana i želim u tih 14 dana da s vama podijelim neke jako važne stvari koje su na prvom mjestu u mom životu pomogle i promijenile, a isto tako koje sam naučila u radu sa drugim ljudima, zato što ja puno putujem i nadam se da će vam ovo biti na korist. Kao što kažu neki, kada staviš nešto u džep, i onda nikad ne znaš kada će ti zatrebati, a dobra informacija može da nam puno pomogne. Ja se nadam da ćete me razumjeti. Eto tako, ja sam nazvala ovo prvo predavanje bolest i put k izlječenju. I u ovom predavanju ja neću ulaziti u detalje nekih specifičnih bolesti, zato što najraširenije bolesti trenutno u svijetu su srčane oboljenja, isto tako problem raka. Međutim, ja neću da ulazim u neke bolesti, dijabetes, pa moždani udar kada neko ima, nego ja ću govoriti o nečemu drugom. Više ću se usmjeriti na naš stav. I ja sam sigurna da ćete vi nakon ovog predavanja razumjeti put kojim sam krenula. Put k izlječenju. Na prvom mjestu želim bih nešto kratko kazati o našem organizmu. Naš organizam je jedan veoma kompleksni uređaj. Nije jako komplikovan. Kao jedna savršeno ugrađena mašina. Vi znate da su poznati u svijetu oni švajcarski satovi. Oni su jako ponekad komplikovano napravljeni, ali naš organizam je puno komplikovaniji i složeniji nego jedan švajcarski sat. I naš organizam je tako da on ima neke sposobnosti. On je pokretan, mi imamo kosti, mišiće, zglobove, mi možemo se kretati kao takav jedan uređaj. Zatim mi možemo i proizvoditi toplinu u nama i energiju na prvom mjestu kroz hranu, koja se pretvara u adenozin trifosfat, koji zapravo da nama život našim stanicama. Onda naš organizam se može iznutra čistiti i isto tako reciklovati. Ovaj adenozin trifosfat, on se recikluje nakon što je iskorišten. I imamo neke organe koje nam pomažu u tome da se i mi čistimo iznutra. Bubrezi, imamo jetru, onda imamo sistem znojenja, kada izbacujemo toksične stvari. Naprimjer, vi znate kada smo u nekom velikom stresu, počnemo više da se znojimo. I zašto je to? Zato što prilikom stresa se izlučuju neke hemijske supstance koje tijelo prepozna da su toksične i oni isto tako znojenjem izbacuje van. I izvana se čisti naš organizam, zato trebamo se kupati i isto tako naša koža, ona se regenerira, pa eto ona pada. U našoj kući možemo, kada bismo imali neke jako velike oči da vidimo, mi bismo vidjeli mnogo isto tako ostataka naše kože koja svakodnevno pada. I naš organizam je isto jedan električni uređaj. On je pun žica, a naše žice su živci. Oni prenose električni impuls i bez toga mi ne možemo napraviti ni ovaj mali pokret prstom. Bila je nedavno u našem sanatoriju jedna devojka iz Velike Britanije i ona ima multiplu sklerozu. I multipla skleroza je jedna bolest koja je autoimuna. To znači da organizam sam protiv sebe radi. I njezin organizam u toj multiploj sklerozi onda je uputu da se jede ovojnica šta je oko živčanog vlakna, koja se zove mijelin. I on kaže to je nepravda, to treba uništiti, ali nije, nego mijelin je dobar i onda se poremeti se električni impuls koji putuje od mozga prema mišiću i ona mora ovako hodati.
riba da može dati zapoved svojoj nozi da hoda i njezini mišići, ako ih ona ne vežba, se jako učvrsnu. I to je jako teško. I vidimo da jedna mala stvar može jedan veliki ud, nogu ili tako nešto da ga parališe. Naš organizam je isto tako sposoban da uči. I ne samo to da mi nešto naučimo, nego ono što smo mi naučili, da mi to i napravimo. Svaki zanat koji smo mi naučili, može čak da učimo biti profesor, da učimo druge, pa i to isto zanat. To je isto jedna stvar koja se uči i koju mi učimo da ju sprovedemo u delo. Zatim, da sam jedan običan čovjek koji kopa zemlju, pa i to se uči. Ili da napravim ovaj stol kako treba rezati. Znači, mi to naučimo, isto tako to možemo sprovesti u delo. I to je dobra stvar. To znači da ako bismo mi u životu učili dobre stvari, onda bismo mi njih mogli puno lakše sprovesti u delo. A ima ljudi što se muče i želi bi da rade dobra dela, međutim ne nauče, nestanu malo da nauče šta je dobro. I oni se u životu muče. I naše tijelo i naš um su međusobno povezani. To ne možemo tako baš odvojiti. Oni utiču jedno na drugo. Međutim, ipak treba vladati nad telom. On je ona komanda. Zašto? Zato što naše telo, kad ono počne vladati našim umom, ono često šalje krive informacije. Zato što telo sudi prema sebi, zato što je to materija. I ono sudi prema tome kako ono osjeća. Međutim, ako mi počnemo slušati te krive informacije iz našeg tela, onda i naše upravljanje, kako mi donosimo odluke i kako mi ih proceduiramo, ponekad nesvjesno, to se poremeti. Zato što smo dobili krive informacije iz našeg tela i počinjemo davati pogrešne naredbe. Naprimjer, tako funkcionišu ovisnosti. Kada čovjek počne da konzumiše nikotin, mi u krvi imamo nešto nikotina, ali nikotin koji ulazi kroz cigaretu je u mnogo većoj meri. I onda krv se navikne da ima veću količinu nikotina i ako on kaže, danas ti neću dati toliku količinu nikotina, onda tijelo počne da da krive informacije mozgu da nešto nije u redu, da je katastrofa, da nije ispunjena kvota. I zato ljudi koji treba da ostave pušenja, navikli su na to, oni se bore s tim i bore s tim i oni znaju da to je štetno, ali dok god oni slušaju telo, dok god oni slušaju svoje telo, oni će davati krive naredbe, oni će sami sebi opet uzeti tu cigaretu. Možda niste vi pušači ovdje, ali jedan veliki problem je i apetit. Svako od nas zna, svako od nas ima neke slabosti u apetitu. Ja kažem da se apetit može pobediti. Vidjela sam i u životima drugih i u svom životu znam da se može. Međutim, vidite, jedan mali primjer. Ako volimo jesti slanu hranu, da ju baš bude slana, onda će se naš okus tako naviknuti da mora biti toliko slana i onda će naše telo davati krive informacije mozgu da mi moramo baš toliko zasoliti. Međutim, dobra je vijest što se i naše telo isto može naviknuti, samo je potrebno malo duže vremena. Ne može to ići odjednom baš. I naš organizam je jako osjetljiv. Mi sa našim organizmom radimo svašta nešto, ali on je tako fino ugrađen i mislim da mi često puta nismo svjesni koliko mi zapravo sebi štetimo. I naš organizam, on ima isto tako svoje obrambene mehanizme, zato što mi imamo različite napadače koji nas napadaju. Na prvom mjestu mi sami sebe napadamo. To sam stavila na prvo mjesto. Neću optužiti odmah viruse i bakterije. Znači da smo mi. Zašto? Imamo pogrešne odluke u životu. Tako si organiziramo život, da imamo posla preko glave, imamo brige koje nećemo pustiti i sve to proizvodi neke hemijske reakcije koje, ako mi njih ne eliminišemo,
one se spremaju negdje u tijelu i opterećuju naš sustav. I ljudi toliko greše kad oni kažu, ma nemam ja vremena za fizičku aktivnost, ali fizička aktivnost ti pomaže da izbaciš taj stres šta si nagomilao, te toksične stvari. I onda ljudi pogrešnim odlukama i organizacijom života sami sebe zapravo napadamo. Druga stvar koja nas napada su pogrešne životne navike koje smo stekli od malena. I tu veliku grešku rade roditelji. Oni kada navikne svoje dete da ono živi nekakvim sistemom, na primjer, ako naviknete svoje dete da ono nije organizovano, da ono ne zna šta će danas da radi, nekako sve nema nikakav red, dete tako će rasti i ona će u svom životu, ako ne uspije da se disciplinuje, biti sve tako nešto konfuzno. Onda neće znati ni da rasporedi šta radi s ovim i s ovim. Ili često rade greške roditelji po pitanju hrane. Dete to traži. Traži dete taj bombon, damo malo bombon, pa damo tako, da malo. Ali treba biti pametan kao roditelj i zašto? Zato što sve to stvara navike. Dijete često ne zna šta je štetno za njega. I tu grešku neko je stekao neku naviku od malena. Treća stvar koja nama šteti je isto okolina. To može biti i ljudi oko nas, koji recimo da su nervozni. I ako mi nismo dovoljno ako dovoljno ne vladamo sobom, taj duh će se prenijeti na nas i ta nervoza će da uđe u nas. I, na primjer, ako smo u nekom okruženju gdje ljudi puše, ne moramo mi biti aktivni pušači, ali dovoljno je da smo u tom dimu i to će isto na nas djelovati štetno. Isto tako mjesto boravka. Danas najžalosnije je to što mladi ljudi odlaze u velike gradove, ali veliki gradovi su često najzagađenija područja. Ja kada sam bila ovdje sada u Skopju, u subotu, onda su mi tako pričali, oni koji su bili sa mnom, da iz Skopje dosta zagađeni zrak ima, zato što je tako kao u jednoj kotlini i kada dođe magla, onda se taj zagađeni zrak ne podiže. Ali tamo idu mladi ljudi, oni traže posao i ne žele oni živjeti nekakvim, kako kažem, oni traže fini posao. Neće oni prljavi posao na zemlji, tako nešto. To je sada tako nekako u psihi čovjeka da je to nikakav posao. Ako radiš na zemlji, da imaš pare i da živiš malo komfortno i tako. I onda odlaze u veliki grad. A ne mora biti grad, može biti da živimo u nekom mjestu gdje je jednostavno zagađena priroda. I ta okolina koja nama šteti, to može biti sa po psihičkom pitanju, znači loša atmosfera ljudi koji su oko nas, a isto tako i fizički faktor. Imamo i genetski faktor. Tu, nažalost, ne možemo baš puno učiniti, osim da se pazimo. Čak i ovisnosti se prenose genetski. Ako je vaš djeda, vaš tata bio alkoholičar, vi ćete imati veću sklonost da pijete alkohol. Bolesti se prenose isto genetski, tako da, na primjer, bilo bi dobro da se raspitate među svojim srodnicima kakve su bolesti bile česte. Da li je netko imao možda sklonost ka srčanom udaru, da li je neko imao artritis, da li je neko imao reumu i tako druge bolesti. Zato da biste vi znali da neke stvari malo se preispitate o toj bolesti, neke stvari izbjegavate jer najvjerojatnije imate vi sklonost ka tome da lakše obolite nego neko drugi. Čak i neke psihičke bolesti se prenose genetski. Imamo i drugi vanjski faktore. To su sada, na kraju sam stavila viruse, bakterije i sve tako hladnoća.
hladnoća koja dolazi izvana, ako mi nismo očvršćeni na temperaturne promjene, onda mi možemo lako da se isto razbolimo ako nemamo jaki imunni sistem. I isto tako suncem. Naprimjer, vojnici u staro vrijeme, a čak i vojnici nedavno u armijama, u Jugoslavenskoj armiji, tako, meni je to moj tata pričao, on je bio u armiji i kazao je da njemu tada počela padati kosa. Zašto? Zato što puno na suncu stavi kapu i nakon nekog vremena je počela da mu odumire kosa. I zato su rimski vojnici jeli pasji trn, da nemaju, da im ne opada kosa, zato što su oni bili često izloženi suncu, ponekad su nosili one metalne šljemove i izgubiš kosu. I to je samo jedan primjer. A isto tako izlaganje suncu treba biti oprezano, i to ćemo sutra kazati. I drugi stvar su nesreće i katastrofe. Tu ne možemo mi ništa učiniti ako si doživio nesreću, gdje ti je, ne znam, dobio si neki udarac u glavu i od tamo je sve krenulo na krivo, ili neki udarac u leđa, ili imao sam neku nesreću, možda se nešto udahnuo, kao što je bio Černobil, kada su ljudi udahnuli radioaktivne elemente i posljedice su se osjećale godinama. To su napadači koji naš sistem, koji je tako fin i osjetljiv, ipak napadaju. Ali mi imamo mehanizme obrane, mi imamo puno vojnika. Strane elemente u tijelu i one ih unište. I neke ćelije čak i progutaju naše napadače. Malo su teške te kemijske stvari koje ćelije trebaju da progutaju, na primjer azbest. Jedna ćelija, ako ona proguta azbest, ona će najvjerojatnije da umre. Znači, postoje ćelije koje kada progutaju nešto, ako je to nešto jako teško, one čak izgube svoj život samo da bi nas obranile. Imamo i neke hemijske tvari koje surađuju lančano. Ova tu javi ovoj drugoj, ova javi ovoj trećoj i onda oni dođu svi jednome drugome u pomoć da oni nas obrane. Čak i kada se mi malo porežemo, tu jedna lančana reakcija se dogodi da se ne bi došlo do infekcije. Imamo i mehanizme izbacivanja štetnih tvari. Ja sam već spomenula znojenje i spomenula sam bubrege, ali isto tako jedan oblik i kašalj. Zato, na primjer, ako uđemo u neki prostor da je puno prašine, što ćemo učiniti? Ili ćemo kijati. Znači, naš sistem koji nas brani se sve skupa zove imunosistem, ali on se sastoji od mnogo dijelova i to je isto jedna kompleksna stvar. Sada kada taj imunni sistem otkaže, onda dolazi do bolesti. I imunni sistem je neprestano pod napadom. Neprestano se u nama vodi jedna bitka. Zato što mi imamo mnoštvo stranih agenata u sebi, a isto tako imamo i ćelije raka. Svaki od nas ima ćelije raka. Međutim, imunni sistem ih drži pod kontrolom. I želim nešto kazati o tome kako one nastaju. Sam rak počinje u ćelijama. Mi imamo u našem tijelu više od 10 na 13 ćelija. To je jedan ogroman broj ćelija koji je u nama. Ali dogodi se u tim našim ćelijama neke promjene ili u grupama ćelija neke promjene i to su genetske promjene. Samo da objasnim, naša ćelija ima jedan kontrolni centar, to je jezgra. U toj jezgri se nalaze kromosomi koji su puni DNA, na kojem se nalazi naša genetska uputa. I u tako jednom male stvari koje naše oko ne može vidjeti, se nalaze kodirane naredbe za stanicu. I one kažu stanici, ti trebaš ovako da se ponašaš. Ti si stanica za ovo,
dok se geni naređuju stanice. Ćeliji. Ti trebaš biti ova ćelija, ti trebaš raditi ovo, ti ćeš se tada deliti, zato što svaka ćelija se deli, razmnožava i ti ćeš tada da umreš. To su sve upute koje se nalaze u DNA, koje naređuju naše stanice. Sada kada se na toj DNA, koja sadrži gene, mnoštvo gena, 1000 gena, kada se dogode promjene, koje se zovu mutacije, onda ona počne da daje krive upute. I ćelija raka, zapravo, ona da uputu da se ona množi bez neke kontrole. I mi imamo svaki dan takve neke oštećene ćelije koje imaju krive genetske upute u sebi, ali naš imunni sistem, on ih drži pod kontrolom, on ih prepozna, pokuša da ih popravi. Međutim, kada ta dioba ćelija počne da gubi kontrolu zato što imunni sistem je pao, on je oslabio i ponekad naš imunni sistem oslabi zato što neke kemikalije koje su ušle u naš organizam, one prekinu agente, znači prekinu komunikaciju između dijelova imunnog sistema i onda naš imunni sistem misli da nema više pomoć od ovih tu i nema pomoć više od ovih tu i on se bori tako sa čim ima. Iako možda u našem tijelu bi postojali agenti koji bi pomogli u borbi, ali ponekad ako mi ne pazimo i uđu neke kemikalije u nas, čak i one mogu da prekinu tu suradnju. I onda kada imunni sistem padne, onda te ćelije koje se onako dele, one diobu rade, one počnu nekontrolisano da se dele. I onda nastane rak. Rak je zapravo jedno mnoštvo ćelija koje su izvan kontrole. I imunni sistem, on više ne može da se bori protiv njih. I još jedno svojstvo raka, te ćelije koja se deli, tako je isto sebičnost. Ona neće da da drugima. Ona hoće da uzme sebi, samo sebi. Neće da komunikuje sa onom drugom ćelijom. I zato to je jako zanimljivo, one vole da se hrane sa jakim stvarima. Ćelije raka vole jako jesti proteine životinske, više nego ove biljne. Zašto? Zato što su životinski proteini, znači ono što dobijamo mlijeko, jaja, meso, one su kompleksni proteini nego proteini biljni. I ćelija raka neće ona ove biljne, ona hoće da jede. To je sebičnost. I to je jako zanimljivo što, ja kad tako razmišljam, ja mogu kazati da to je kao bolest našeg veka. I u psihičkom i u fizičkom smislu. Ljudi danas žive meni, samo meni. Ugađam sebi i kao da naš organizam prati ono što smo mi postali. I ako danas razmislite, pogledajte samo shopping centrove. Ja kad sam došla u Rumunjsku, ja sam mislila to siromašna zemlja i je siromašna. Ljudi imaju malu platu, jako malu platu imaju. A kad one imaju toliko shopping centrove, svaki dan puni shopping centrovi. Otkud njima pare, ljudi vole, oni su robovi slasti, vole uzimati sebi. A isto tako, kad ta ćelija, ona nema zakona, ne sviđa se da sluša upute i sluša krive upute i ne sluša one dobre upute. To je isto tako današnje obilježje, zato što danas svako kaže nije ga baš briga šta je dobro ili ne. Ljudi više baš o tome ne razmišljaju. Oni samo hoće ono što se njima sada sviđa i sada. Ne razmišlja o posljedicama. Ne paze ljudi ni na zakone, fizičke, ni na morale. Tako da rak samo prati ono što je čovjek postao danas. I mi se šalimo tako. O našem zdravljem. I mislimo da dok ne osjećamo ništa da je sve u redu. Međutim, lanac je jak onoliko koliko je jaka njegova najjača karika. Najslabija karika. Da. Najslabija karika. To znači da mi možda smo super u nekim stvarima, a onu malo slabu stvar što nismo pazili, onako pukne, gotovo. To mene
podsjeća na jedan događaj povijesni. Jedan grad, veliki grad u povijesti bio je to Vavilon. On je bio toliko razvijen grad. On je imao utvrdu, imao je ogromne debele zidove, da hoćeš i da ih probiješ, sa tehnikom vojnom onog vremena nisi mogla da ih probiješ. I taj grad je u sebi imao isto tako polja na kojima se mogla saditi hrana. Tako da koja god vojska da je došla, morala bi biti vani možda 20 godina. Van grada čekati, zato što to je bila jedna militarna ideja da ti opkoliš grad i onda dok ljudi ne mogu više, nemaju šta da jesti, da se predaju. A ovi su imali u Vavilonu, imali su i polja i šta su htjeli. I bili su pod opsadom perzijskom Vavilonci. A oni, znajući da je njima bezbrižni tako, ne brinu se oni da Perzijanci mogu ući, oni još feštaju. Imali su neke svoje bogove, oni organizirali feštu. Ali bio je jedan čovjek, zvao se Kir, on je bio Perzijanac, jedan vojskovođa i on je došao na ideju da, zato što je taj grad, kroz njega je sredinom prolazila rijeka Eufrat i tu bili veliki zidovi. I oni kazao, ajde da ja spustim ovu vodu tako dole, pa mi ćemo možda moći ući. I on je skrenuo tok rijeke gore, pa je pao vodostaj po noći. Stražari nisu ni pazili šta se događa s rijekom i on hoda po reci usred noći, Vavilonci feštaju. I dogodi se da on dođe do vrata, zato što je pored te rijeke su bila jedna željezna vrata, a ona su bila otključana. Od svih onih silnih debelih zidova, ova mala vrata su bila otključana. Oni su ušli i oni su samo tako, veoma lagano osvojili taj veliki grad. Isto tako u našem životu. Mi ponekad mislimo da neke male stvari tako, nije to važno, ali možda je baš tamo slabo. Dakle, sad dok smo još zdravi, prvo počnemo od onih koji su još zdravi. Dok smo još zdravi, cenite zdravlje, poboljšajte ga i nemojte zaboraviti da se uvijek možete reformisati prema boljem. Ne možeš kazati danas, dovoljno je. Ti možeš danas nešto novo naučiti i nešto novo poboljšati u svom životu. I postavite se cilj da budete snažni i zdravi. To neka vam bude cilj. I sad dok ste još zdravi, vodite brigu. Zato što dogodi se da čovjek se nešto razboli. Ja sam to toliko puta čula. Zašto je Bog to dopustio? Zašto on dopustio da se moja kći razboli? Zašto je dopustio da se ja razbolim? Ali pitanje se može postaviti, zašto si ti dopustio? Dok si još bio zdrav, zašto nisi pazio? Često puta ljudi tek onda kad im se to dogodi, onda oni traže krivicu i najčešće krivicu tako, na nekog drugog. Na kraju i na Boga da. Zato što Boga ne vide, pa onda misle Bog ne čuje. Čuje Bog, ali zato je Bog odredio da u ovo vrijeme to je jako zanimljivo, zato što mi imamo izvještaj da u vrijeme Isusa i njegovih apostola su se činila čudesa, ljudi su samo tako ozdravili, na jednu riječ. Ali zašto danas nisu ta čudesa? Eto vidite, zato što je Bog jako mudar, on zna da neko nas ozdravi samo tako, da ne bi ništa naučili o zakonima zdravlja i opet ih to ponovili. Jako rijetko ljudi su spremni da nauče nakon što ozdrave opet što je ono dobro. Sad se dobro osjećam, idem dalje. Zato je Bog odredio da ljudi se informišu, da ne bi ponavljali neke greške više. I zdravlje nije jedna automatska stvar. Zdravlje je zapravo jedan način razmišljanja, to je jedan princip. Zdravlje je zapravo jedno znanje koje ti imaš u sebi, po kojem ti ako ga znaš, tako činiš i odlučuješ. Zdravlje nije nešto kao neki osjećaj. To je stvarno jedno znanje koje svaki od nas treba imati. Da bi imali zdravlje, mi moramo imati znanje šta je zdravo. I sad pitanje se postavlja kako da budem zdrav kad radim stresni posao, kad imam probleme u familiji, kad imam mnoštvo obaveza i problema. Kad sve ove stvari oko mene samo me tišću, kako da budem zdrav? Ja ću držati predavanje o tome kako biti dobar upravitelj. Pa neću sada ostavati na tom pitanju, ali
postoji izlaz, uvijek postoji izlaz. I jedna je činjenica. Bez obzira na okolnosti koje su oko tebe, koja je tvoja odluka u srcu? Da li ti stvarno želiš biti zdrav? Imao ti dobro okruženje ili loše okruženje? Opet, da dođemo do srca. Da li stvarno želiš biti zdrav ili ne? Često ljudi kada se raspale imaju krivu želju. Oni hoće da smanje patnju. Ja ne kažem da je patnja lagana. Postoje neke bolesti koje strašno bole. Meni je iskreno jako žao. Uvijek vidjeti kad ljudi pate. Ali samo smanjiti patnju to nije dovoljno. To je jedna želja koja nije potpuna. Zato što naš život nije u našem telu, nego u onome što smo mi. I da bi mi bili zaista zdravi i srećni, trebamo početi razmišljati o našem karakteru, onome tko smo mi. Zato što ja sam vidjela ljude koji su bolesni i koji imaju mir u duši i koji su srećni i vidjela sam ljude koji imaju istu bolest i koji nisu sretni. Znači, ne možemo optužiti bolest za naš način razmišljanja, kako mi mislimo. I to je jedna kriva želja da želimo samo biti fizički zdravi. Sada, nakon onog što sam govorila o bolesti, ja sam spomenula naš organizam, kako funkcioniše, pa sam spomenula da on u stalnom napadu, da imamo neke mehanizme obrane i da sada dok smo još zdravi, da bi trebali o tome razmišljati, da nešto učinimo. I sada pitanje se postavlja dakle da počnem. Zato što moja želja je da nakon ovih predavanja 14, ako bude barem jedna osoba koja želi nešto u svom životu promijeniti na bolje, da se više nikad u životu ne vidimo, ali da je barem nešto odlučila da će ipak okrenuti nešto bolje u životu, moja plata, ne trebam pare, ne trebam ništa, ja sam sretna. Ali pitanje se postavlja odakle da počnemo. Prvi početak je odluka. Želja nije dovoljna. Odlučiti je nešto drugo. I nakon što se odlučiš, onda se informišeš i probaš. Zato što danas u svijetu medicinskom ima toliko informacija i često čujete doktore kontradiktorne informacije daju. Kome da vjerujemo onda? Onda pronađeš tamo u nekom časopisu za prirodnu medicinu, ova biljka ti pomaže za ovo, a onda u drugom časopisu pronađeš, ona baš to šteti. Onda kako da ja znam šta je istina? Možeš i probati malo. Znači, informišaš se, probaš i onda kad si ti to probao i vidiš, isprobaš i onda možeš dati drugima. A ova predavanja su samo okvir. Zato što prirodna medicina i svojstvo biljaka i što sve se može raditi je nešto toliko veliko da moja kolegica koja je pripremala predavanje za prirodne tretmane liječenja, hrpa papira i knjiga. To je jedno veliko područje. Da ću vam jedan primjer. Ja sam bila osoba koja jako puno sam mentalno radila. I bila sam sportista prije, ali to je bilo prije dosta godina. I onda kada sam počela da studiram muziku i tako, i onda kada je moj život počeo da bude više psihički rad, počela sam nekako kažem, dobro, fizička aktivnost, znam tako, dobro, znam da je dobro, ali dok ja nisam donijela odluku da ću raditi fizičku aktivnost, nisam, malo počnem, trčim 2-3 dana, onda opet stavljam. Onda opet hoću raditi neke vežbe, stavljam. Ali danas, za mene je to jedna odluka, jedan princip. Za mene fizička aktivnost nije trebala biti. To je meni u srcu, ja ne mogu da se ne krećem više. Zato što sam ja donijela odluku. Hoću ili neću. Nema više ono, malo hoću, malo neću. Ili će to biti nešto važno u mom životu, ili ne. Kad sam donijela tu odluku, to je meni postalo kao nešto automatski. Kao da se na mene ugradila još jedna ruka koja isto tako nešto radi. Bez obzira što nisam bolesna, ja ovo radim. Fizička aktivnost. Ja se krećem, ja vežbam. I za mene je to jedan princip. A ne kada mi paše, kada mi se osjećam i tako. To je jedan princip. I odakle početi? Pa treba malo složiti prioritete u životu.
da razmislimo svaki od nas. U našem svakidašnjem životu. Ako potrošimo nešto vremena gledajući TV, možda volimo turistički razgledati neko mjesto, možda volimo pričati neke razgovore koje možda nismo, bolje da nismo ni pričali. Nismo ništa dobro donijeli. Šta je onaj radio, šta je ovaj radio, šta je ovaj političar radio. To se uzima naše dragocjeno vrijeme, a u Facebooku neće ni govoriti. I kada moramo između toga izabrati i fizičku aktivnost, šta vam donosi najveću korist? Tako svaki od nas u svom životu može da vidi, pa samo malo, šta mi je korisno? Zato što ako se razboliš, nećeš možda moći rukom ni dohvatiti daljinski da gledaš TV. Ako ćeš gledati TV, probaj prvo biti zdrav. Možeš gledati TV. A zašto smo mi nemarni? Se postavlja pitanje. Iako mi to sve znamo i učimo svoju djecu, nemoj tako, ti isto tako malo. Zašto? Zato što mi ne osjetimo posljedice odmah na našoj koži. I mi ne poznajemo opasnost koja je iza nekih odluka i patnju koja će doći nakon godina. Kaže u Bibliji da je bolje ići u kuću gdje je žalost nego gdje je gozba. Zašto? Jer je onda kraj svakog čovjeka i ko je živ, slaže u srce svoje. Ja više volim ići na pogrebe. Zato što onda, nemojte se smeškati tome, zato što to je stvarno, meni kao mlade osobe to puno pomoglo. Još više mi je pomoglo kad sam došla u sanatorij i vidjela sam šta je patnja. Kad dolaze ljudi različitih slojeva, društva, i bogati i siromašni, različitih nacija i vjeroispovesti i različitih životnih stilova, i čovjek seljak i čovjek koji radi na nekom uredu i bolesni. I ljudi koji su pomagali drugima i ljudi koji su živjeli samo za sebe bolesni. Onda ti kao mlada osoba počneš razmišljati šta je zdravlje i ako mogu izbjeći nekako patnju, da ne donesem neke krive odluke, onda počneš malo više cijeniti. I, na primjer, jedna stvar koju, nažalost, koja je istinita, mnogi medicinari, kirurzi isto tako, žive jako loše, njihov životni stil. I ti kada si kirurg i ti otvoriš nečija pluća i vidiš kakve su boje, pluća jednog pušača. I ti izađeš van u slobodnoj pauzi i pušiš. Ovdje su meni pričala mi je osoba koja je kirurg, koja radi u bolnici i koja kaže da svi njegovi kolege puše. Zato što je to stresan posao, a oni su navikli na cigaru, cigara će vam smiriti živce. Ali ako si kirurg i vidiš, i ti opet radiš to, a znaš da se to tebi događa, zašto onda, to je jedno pitanje, kako može biti tako da iako si medicinar i vidiš opet? Zašto? Zato što su ljudi postali robovi štetnih navika. Oni nekako za to malo, nekoliko minuta ugode, oni prodaju svoju slobodu, svoje upravljanje koje bi oni mogli imati. Da oni samo počnu vježbati svoju volju. Ali mi smo pozvani na slobodu i da budemo upravitelji slobode, ne da budemo robovi svojih štetnih navika. Sada ću kazati šta kada sam bolesna. Možda ima među vama ljudi koji su, među vama možda neki su bolesni. Postoje različite metode kako se naš organizam može da leči i kako može da se ojača, ali najčešći problem u bolesti je oslabljen um. Kada čovjek se razboli, on nekako, jako malo ljudi počne da se bori, ali da se bori do kraja, da neće odustati. Neki počnu da se bore u svom umu, ali dolazi patnja iza patnje i čini se da bolest ide sve gore i gore i onda im oslabi um. I kada je oslabio um, može biti vani sunce, može pored tebe biti tvoja najdraža osoba da te drži za ruku, ti više nisi ni sretan i tvoje zdravlje neće moći da dođe. Dakle,
Ako mi imamo princip, ja znam da je ovo ispravno, ja ću tako živjeti, bez obzira bio ja bolestan ili ne. Ja ću tako da živim. Taj princip naš ne treba se promijeniti bili ni zdravi ili bolesni. I bolest ne bi trebala biti prepreka za naše dobre principe. Ja to kažem zato što sam toliko puta vidjela ovaj problem koji ljudi imaju kada se razbole. Dakle, bio bolestan ili ne, bio bogat ili siromašan, sve ovisi o tvojim principima koji su u tebi. Imamo primjer Danila. Danilo je bio rob. Kao rob dovezen u Babilonsko carstvo. I on nije kao Jevrej, on nije jeo stvari, neke, svinjske stvari. I Babilonci su bili pogani, oni su žrtvovali svoje meso bogovima. A Jevreji u svom zakonu, oni nisu smeli jesti nešto tako što je žrtvovano drugim bogovima. I on kao rob kaže upravitelju što je njih trebao pripremati kao mladiće, zato što je on bio izabran među mladićima, bio je zdrav, imao je neke kvalitete, da se pripremi da može služiti caru na dvoru. I on, Danilo, on, bez obzira na to, on ima svoje principe. I on kao rob se usuđuje tražiti vođu njihovu da kaže, znate šta, mi ovo ne možemo jesti, ali dajte nam 7 dana, iskušajte nas i mi ćemo jesti tamo povrće i ono drugo što nam date. I taj se malo uplašio upravitelj, ali on je kazao dobro. Nakon 7 dana oni njegove 3 druga su bili i fizički bolji i imali su izvrsne rezultate na testovima koji su bili sprovedeni na njima po pitanju znanja. I nakon njih tako 2-3 godine njihove škole bili su puno bolji da i sam car je vidio razliku između njih i ovih drugih. Ali on je bio još uvijek rob, on je bio slobodan, on je držao principe. Ako on mogao kao rob da drži principe, ti kao rob koliko vrijednosti imaš? Možeš samo tako izgubiti život, ako se protiviš onome koji vlada. On je ipak držao principe. A mi nismo robovi nikome, a nemamo principe. Ne kažem za vas, možda imate principe, ali generalno mi ljudi. Dakle, mi bismo mogli biti kao jedno čvrsto drvo ili stena. Čvrsto drvo kad duva vetar, ako ima dobre korijene, neće ga izvući. Možemo biti kao stena koja udaraju valovi i ona ostane. Neće se ona pomeriti. Međutim, moramo prihvatiti još jednu činjenicu. Iako možemo biti čvrsto drvo i živjeti zdravo do kraja života, svako drvo se isto može sasušiti. Ako ono ne prima vodu i život više, ono umre. I to isto moramo prihvatiti u našem životu, zato što, ja vam kažem, zato što ljudi kada se razbole, oni osjećaju da im se već topi energija, a pogotovo ljudi koji su već godinama, oni se počnu plašiti. Nekako kada dođu prve bore, pa kada dođe malo tako bol u kostima, pa dođe ovo, pa nekako ne mogu više tako trčati kao ovaj mladi čovjek. Već svaki čovjek se sjeća šta sam ja nekad bio i šta se pretvaram sad. Ja se sušim kao onaj list. I onda nekim ljudima je to toliko, imaju strah od toga što postaju sve slabiji i slabiji. To najteže pada ljudima koji su bili jako sposobni u životu i mogli su puno stvari raditi i puno ljudima pomoći, bili su snažni i onda kada gube snagu, to je za njih strašan šok. Međutim, naš život je kao jedan pijesak u našim rukama. On curi polako i to trebamo prihvatiti, svako od nas. I patnja koja se nama dogodi isto jedna pouka, da mi shvatimo da život to nije nešto što mi možemo držati u našoj ruci, nego to smo mi dobili kao jedan dar i to se nama nazad uzima. Tako je zanimljiv jedan slučaj jedne moje prijateljice, ona je nažalost preminula, ali ona je dugo godina vodila bitku sa teškim rakom, imala jedan težak rak kostiju. I ja sam nju posjetila dok je bila u bolnici na onkološkom odjelu. To je, ne znam, ako baš, meni je to bilo jako teško ući uopće jedan onkološki odjel, kada prolazeći samo hodnikom vidiš u sobama
i djecu i ljude. To su bili uvjeti onako više siromašni uvjeti, tako stisnuti kreveti i vidiš ljude koji nemaju ni kosu, koji su pred tretmanima. Ja sam ušla u jednu sobu i ta moja prijateljica, ona je bila na jednom krevetu ovdje, a pored nje je bila njena prijateljica koja je upoznala. Moja prijateljica koja godinama je tako i borila se i vidjela da joj je Bog pomogao, ona obespravljena. Opet je u bolnici, opet je se pogoršalo stanje. A njena kolegica, žena koja nije ništa bila posebno religiozna, ali vjerovala da poslije Bog, međutim u životnim okolnostima ona se bavila svojim životom, razboljela se, mlada majka, djecu, isto tako nije imala kosu. I ona vesela, ona pjeva. Ona kada nju voze tamo po ulici, ona vesela. Ja sam je pitala, zašto si ti vesela? Ona kaže, zato što kad sam se ja razboljela, ja sam shvatila zašto sam se razboljela i kazala sam, Bože, razumem, što god da odlučiš, ja sam kriva zato što sam takvim životom živjela. I ona je osjećala da je Bog nje oprostio i da će ona biti zdrava. I zaista ona je nakon par dana otišla iz bolnice. I njoj je postalo sve bolje i bolje. A moja prijateljica koja je trebala samo da nekako se smiri u tome što se njoj događa, ona je bila puna oblaka. Za neke ljude patnja nekako žele radije da pobjegnu od patnje umjesto da prihvate njenu lekciju. I ova žena, ona je prihvatila lekciju patnje, što god da bude, ona bi htjela se vratiti kući djeci, ali ona prizna. Do ovdje sam išla i sama sam kriva. A sad kako, Bože, ti daš? Ali ona se s tim pomirila. Ali moja prijateljica, ona je zašto i zašto, nekako hoće ili neće i to te ubija. To te psihički ubija, neprestano čekanje, neprestano neizvjesnost. Ako vam nedostaje ohrabrenje, neka i život bude vaš princip. Da ne kažemo živim zato što jednostavno živim. Živim zato što je to moj princip da živim. I dok ću živjeti, to će biti moj princip. Znači, dokle god ja živio još 5 godina ili 50 godina, moj princip je da je za mene život princip. Ja živim zato što je to princip za mene. I ako vam nedostaje ohrabrenje, onda je to prirodno. Ponekad mi se uplašimo stvari koje još nisu ni došle na nas. Ali ako pogledate u prirodu sunca, on ima svoj put. Ide, kreće, pa ide svojim putem. I ona tako svoj posao obavlja dalje. Pogledate rijeku koja teče. Ona radi svoj posao mirno, bez obzira što u nju bace ljudi, svašta prljavo. Ona ide i radi svoj posao. Tako mi u našem životu, bez obzira na stvari koje su udarci za nas, živite iz principa. Dokle god živim, ja želim živjeti. Da li razumijete? Nemojte nikada odustajati od života. Život je toliko dragocjen koji smo mi primili. On je jedan. On je toliko dragocjen. I što god da se događa, nemojte odustati od života. A kad nađu oblaci, umjesto da i vi tako napravite, zašto opet oblaci u mom životu? Ali ako malo razmislite, to je jedno izvrsno oružje da vežbate strpljenje. A strpljenje imati u životu blago tom čovjeku što ima strpljenje. To nam je svakom potrebno. Strpljenje trebaš od jutra do mraka. Na prvom mjestu sa samim sobom trebaš strpljenje. A onda tek sa svim ljudima oko tebe, pa čak i kompjuter kad se pokvari trebaš strpljenje ili kad neće wireless internet da se pokrene i onda trebaš strpljenje. Dakle, put izlečenja na prvom mjestu odluka, neovisno okolnostima ili šansama za ozdravljenje. Možda će neko umreti, ali ti si barem u svom srcu odlučio, ipak ja želim zdravlje, sad što bi bilo. Međutim, zdravlje nije najvažnije. Postoji ona izreka da je najviše od svega najvažnije zdravlje. Ja kažem da nije tako. Zdravlje nije najvažnije, već ono što si ti i kako ti misliš. Zato što ima ljudi šta su zdravi,
i čine zlo. No tako. Da li je to onda najvažnije nešto u životu? Nije. I nama kaže neko u Bibliji da svrh svega što se čuvamo, da čuvamo svoje srce, naš način razmišljanja, jer iz njega izlazi život. Iz toga će sve izaći na život. I neka vaša odluka bude za dobro i da ne sumnjate. Zato što Isus je kazao, ako imate veru i ne posumnjate, nego i gori ako kažete, znači može imati neki veliki problem u životu, ako veruješ i ne sumnjaš da zaista možeš proći, da postoji put, kažete to je digni se i baci se u more i bit će. A kaže još u Rimanima, blago onome koji ne osuđuje sebe za ono što nađe za dobro. A koji se sumnja, osuđen je ako vjeri, jer neće ni po veri. A šta god nije po veri, grehi. Znači, postoji još jedan problem. Ako mi u našem životu radimo neke stvari bez da smo mi odlučni u njima, nego malo sumnjamo, malo tako, Biblija kaže da što nije po veri je greh. I zapravo radimo nešto što je jako loše. Greh je jedna jako loša stvar. I ovdje sam dala sliku valova koji je tako razgledni vjetar, koji sumnja, on je kao ti morski valovi, koje vetrovi podižu i razmiču. Zato, dok god smo još zdravi, dok god još imamo jer neki ljudi obole na i onda oni ne znaju više ni ko su, ni kud idu, ni zašto žive. I to se svakom od nas može dogoditi, zaista. Dok god još imamo bolje da mi vježbamo odluku, da nam se formira karakter. Što god da bilo, ne da živimo tako onako kako nas život nosi okolnosti. Zašto da mi budemo kao brod koji eto tako samo pluta po moru, ako možemo da stavimo ruke na onu hrmu, kako se kaže tako, kormilo. I bolje ne radite ništa ako niste srcem u tome, jer onda se vježbate da budete rastrgani, tako. Kao da ste rasipani. Ako nešto već radim u životu, hoću ili neću, da budem odlučan. Jer to je život mučenja kada malo hoćeš ovo, malo nećeš, malo si pokušao, malo ne znaš kako. Dakle, odluka. To sam jako vidjela sa našim pacijentima koji od iz sanatorija. Radili oni tretmane, oni sve to vidjeli kako se radi, radili vježbe svaki dan, osjećali se dobro, osjećali su efekt što to ima, jeli su zdravo, kupili su i knjige s receptima, oduševljeni svi. Dođu nakon par mjeseci ponovno i kažu pa da, malo sam se tako držao dok sam otišao, a onda opet tako znate, familija, nešto moram i za njih kuvati, onda tako, polako se pusti. Ali nisu svi takvi. Neki su otišli kući i drastično promijenili svoj život. Imam primjer jedne gospođe što je bila Jevrejka. Ona kad je došla u naš sanatorij, ona je izgledala tako, inače je jedna velika biznis žena, ali ona je u sobi se tako zakrivala. Kada sam ja došla na njena vrata, ona je tako imala je probleme što je se razboljela, nije znala šta joj je, a išla je na neke tretmane koji su njoj nešto sa magnetima, pa sa nekim zrakama, pa ne znam, nešto što je malo više ovako istočnjačke i onda je još gore je bilo. Onda je ona došla i tako je bila splašena od svega. I ona je tamo počela da koristi tretmane. Jedna naša asistentka koja je radila s njom, ona je njoj malo počela da joj pomaže i psihički, da ona nekako ponovno se vrati u realnost. Ta žena je u 14 dana došla sebi, ona je bila toliko oduševljena i ona se vratila puna energije kući i ne samo to, uzela jednu našu službenicu što radi da joj nauči kako se kuva zdrava hrana i od tad njena služavka joj uvijek kuva tu hranu. To je bila jedna promjena, bio je ono tako i od toga na tome je ostalo. Najbolje bi bilo da napraviš u svemu promjenu, ne samo u jednoj stvari u hrani. Ona je dalje se vratila u svoj život, sa mnoštvo obaveza, biznis i tako financijski, a ja sam joj kazala neka ona razmisli malo isto u svom o tome šta možda njenoj duši treba. Zato što ti kada si okupiran poslom,
Da li si stekao sve karakterne osobine koje bi trebao steći? Ali ako već ne možete sve odjednom u životu promijeniti, probajte barem postepeno. Nemojte odustati, postavite to kao za cilj. Da ćete svaki dan ili barem sve na vrijeme neki novi korak naprijed. Ako vam nedostaje snage, snaga je u odluci, u našoj volji. Najveće pobjede ja sam imala kad sam bila najslabija, i fizički i psihički. Ostalo mi samo ne mogu službati ni u sebe, ni u svoje znanje, ni u svoju snagu. I onda mi ostane odluka. I opet sam odlučila, želim ono dobro. I od tada, svaki put kada izaberem ono što je dobro, ovo što je zlo, ono kao da nestane. Kao da mi više ni ne prođe kroz I sjetimo se onog razbojnika koji je bio pored Krista na krstu. Bila su dva. Jedan, on je bio na rubu života i on i dalje se ljuti. Zašto mu se to događa? A ovaj drugi je došao sebi i on je donio odluku. A šta je mogao učiniti osoba? Šta može, kakvu snagu fizičku ima osoba koja je u velikim patnjama i raspeta je na krstu? On ima samo jednu odluku da sve svoje planove i želje i šta on želi, da on to preda Bogu. I Isus mu je kazao, zaista kažem ti danas, da ćeš biti sa mnom u nebu. Tako da naša odluka ne ovisi o okolnostima. Sjetite se njega. I nemojte dozvoliti sebi da odlučujete po osjećajima. Ako donosite odluke, odlučite prema svetlosti koju ste primili. Znači po onom što znate da je ispravno. I uče nas knjige. U knjigama možemo naći dobre informacije, isto tako predavanja neka koja slušamo, ali i vlastito iskustvo nas isto veoma uči. To je prva stvar. Ako želite da se izlečite ili da budete zdravi, na prvom mjestu morate biti odlučni. Ako niste odlučni, uzalud sve. Na drugom mjestu treba vam mudrost. Često puta mi kada nešto sudimo, mi sudimo zbog neke naše karakterne mane ili nekog našeg krivog načina razmišljanja i to nam uništava zdravlje. Naprimjer, imamo karakternu manu da nećemo baš lako da oprostimo, malo smo ponosni osobe. I ako tu karakternu manu ja čuvam, ona će na kraju mene početi da me uništava iznutra. Zato što će se skupiti ova osoba, pa ona osoba, pa treća osoba koju ja nisam oprostio i onda će se nagomilati u meni negativna osjećanja. Ja samom sebi štetim. Imam primjer jedne osobe koja je radila u Španiji. Ona je imala problem što je bila neumjerena u poslu. Ona je, kaže, ja sam htjela svoje djeci da priuštim ono što mi nismo imali. Ja sam bila siromašna. Ja sam živjela od sakupljanja plodova po šumi. Od toga smo mi imali hranu. I sada da želim mojim dečkima da im priuštim da lepo žive. I otišla u Španiju iz Rumunije i toliko je radila da se na kraju razbola od jedne teške autoimune bolesti gdje njene nadbubrežne zvijezde koje imaju jako mnogo funkcija više ne funkcionišu. I ona mora živjeti na raznim hormonima i ponekad ima krize. I sad ne pati samo ona, nego pati njen suprug koji usred noći u 2 sata kad ona ima krizu, kad osjeća kao da će da umre i stvarno neke krize mogu koštati života, brzo radi čaj, brzo radi masažu. Njeno dete kad ju vidi da ona počne da se grči, ono ode i trči i plače i moli se Bogu da mu ne uzme mamu. Da li je vredilo tako jedna neumerena odluka da pretjeraš u poslu, da bi na kraju sada živio takvim jednim životom? Znači, nama treba mudrost. Da kaže Isus, kako koriš čovjek ako si sve dobije, a duši svoje ne odbije? Onda kako znati šta da odlučim? Pa evo, najbolji izvor mudrosti, gdje se nalazi? Kaže da ta mudrost nije daleko od nas. Kaže, ne viče li mudrost i razum ne pušta li glas svoj, navrh sina, na putu, na rasputicama stoji, kod vrata, na ulasku u grad, gdje se otvaraju vrata, viče, vas vičem, o ljudi, i glas svoj obraćam sinovima ljudskim. To je, Bog sam radi na nama ljudima da mi saznamo šta je dobro za nas. Znate zašto on to radi? Zato što je on dobar. On ne čeka da mi dođemo do krajnje tačke da nam onda tek kaže nešto. On nam još i prije govori. I on govori. I kaže da
odakle ta mudrost? Gospod me je imao u početku puta svog, prije dela svojih, prije svakog vremena. Mudrost je bila prije nas, u tome šta je ispravno. Prije vekova postavljena sam, prije početka, prije postanja zemlje. Jer ko mene nalazi, mudrost, nalazi život i dobija ljubav od Gospoda. A ljubav je najbolji lijek za svakog čovjeka. Jer zato što ljubav je jača od smrti. I to je Isus Hrist na krstu dokazao. Da ljubav je jača od smrti. Ako o mene griješi, znači onaj koji ne želi slušati mudrost i traži, čini krivo duši svojoj. I svi koji mrze na me, da saznaju šta je mudro, oni zapravo sami izabili smrt. Kad sam prvi put putovala avionom, bila sam oduševljena. Znate zašto? Zato što moj život tada, dok sam putovala avionom, prvi puta je bio toliko komplikovan. Ali kad sam ja otišla gore i pogledala dole, pa to sve ima smisla. I tako i mi u našem životu mogu biti neke situacije gdje mi ne vidimo red i ne vidimo put. Ne znamo kako je to naš život izgleda. Ali Bog sve vidi odozgo. I ponekad je dobro da se jednostavno stanemo, da razmislimo i da tražimo Boga da nam pokaže život nekako odozgo, da bolje razumijemo stvari. I možete vidjeti, na primjer, ako bi se ja nalazila ovdje, ja ne bi vidjela da zapravo sam ja usred jednog takvog kvadrata. I to je za mene super vijest. Gotovo je stih. Da Bog zapovjeda svom suncu i obasava i zle i dobre. I onda je dažd ili kišu pravednima i nepravednima. Bog nam može pomoći iako možda mi ni ne vjerujemo u njega. Ja ne znam da li ovdje svako od vas vjeruje u Boga. Ja vjerujem u Boga. Ali znam da Bog radi u našim životima i kad ga mi ne znamo. On je u mom životu radio prije nego što sam ga ja upoznala. Ja to tek sada vidim. Ja sam toliko sretna što on ne gleda da neko je dostojan ili nije dostojan. I mi to vidimo, da sunce svijetli i nad onim najzlim ljudima, što čine ljudima zlo. I Bog njima isto daje život. Zato što on želi svakom čovjeku da pomogne. I sad, kao što kaže u onom stihu prije toga, ko mrzi na mudrost, sami zabili smrt, ali Bog daje nam svima šansu. I on to čini zato što on dobar. I u ovom stihu zapravo Bog kaže da neću vas radi učiniti, govori Gospod. Kada on kaže da će on njih očistiti ljudi, da će njima promijeniti da će on učiniti da oni stvarno mogu da slušaju. Kaže, nije to zato što ste vi dobri, zato što vi ste to zaslužili, zato što sam ja dobar. Ja sam dobar i učinit ću to radi moje pravednosti. Naše vlastito srce nas vara. Ne možemo se baš uzdati u njega. Vidite, ja sam stavila ovdje sliku sa brojima. Mi u našem životu često kalkulišemo. Ovo je dobro, ono je dobro, ovo planirujemo, kao neki matematički računi. Ali često puta naši matematički računi mogu krenuti krivo. I ja kada sam u školi, ja sam voljela matematiku. I stvarno, za mene je to bilo toliko teško kada ja računam i dođem do rezultata, nije što treba biti. Onda opet krenem i tako 3-4 puta već izgubiš strpljenje. Zašto? Gdje je greška? Ono bilo neki mali minus tamo. A taj mali minus te može dovesti do drugog rezultata. Znači, naše srce je prevarno, više svega i opako i ko će ga poznati? Ne možemo se baš uzdati u našu logiku i kako mi mislimo da je baš tako da je to ispravno. Mora postati neko merilo izvan nas za dobro i zlo. A ako baš nećemo da slušamo šta je dobro i zlo, naučimo mi iz iskustva. Kao što znaš da ako dirneš nešto vruće da se opeče, tako isto u našem životu, ali nažalost ponekad su posljedice dugogodišnje. Nekih malih, ne znam kako kažem, tvrdoglavosti možemo nazvati. Neki se trgnu nakon što se opeknu, a neki opet postave. Zapravo, većina ljudi koji su doživjeli moždani udar ne smiju da puše. Ili srčani udar. Oni možda drže tako neko vrijeme i opet se vrate na sto. Većina ljudi, čak su bila rađena istraživanja,
tom pitanju da većina ljudi koji su doživjeli moždani udar nakon što im je postalo bolje, oporavili su, oni se vratili na stari stil života. Dakle, vidimo da je ipak problem u našem umu veći nego što je samo tjelesni problem. Kada kažem bolest, na prvom mjestu je naš um bolestan. I treća stvar, kao put izlečenja. Prva je bila odluka, druga je bila mudrost i snaga sad. Ako smo saznali što je istina, treba nam snaga. Snaga je zapravo u našem principu. Ako ti odlučiš dobar princip, može da padne i nebo i zemlja, ali Bog nam je dao tu snagu da mi možemo čvrsto da budemo u nekom principu. Naš um. I život je princip. Život nije ovo telesno osjećanje, to je princip. Isus je kazao da je duh ono što oživljava. Znači ono što mi mislimo. Tijelo ne pomaže ništa. On je kazao da riječi koje on rekao, da su one duh i život. To znači da kako mi razmišljamo, to je život. Tijelo je samo kao neka vanjska, kao neki hram u kojem mi živimo, ali život nije u ovom tijelu. I ovdje imam dva slučaja, dvije osobe, ali to ću sada preskočiti zato što vrijeme jako brzo prolazi. I ovo što ja govorim vama ne sviđa se ljudima koji vole živjeti po tjelesnim željama. Oni kažu, ja sam slobodan da radim što hoću. Međutim, Isus je kazao da onaj koji čini ono što je pogrešno, on postane na kraju rob tome. I kazao, ako sazna što je istina, ona će te izbaviti. I ne samo to, ako vas, dakle, sin, on, izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Znači, na prvom mjestu Bog, mudrost šta je dobro i zlo, to ne dođe od nas. Nismo mi svjetlost. Tako Bog nama u našem životu otkrije šta je dobro. I onda mi, ako to odlučimo, on nama da snagu da to sprovedemo. Naš dio je samo odluka. Ja sam najveću odluku u životu donijela kad sam bila najslabija i dole. A to su bile najveće odluke u mom životu. Zašto? Zato što snaga, Bog se brine da dobiješ snagu, ali šta je u tvojom srcu? Šta želiš ti? Šta je tvoj princip? I više od tjelesnog izlečenja, ona mi je kazala da tražimo najprije te principe, šta je dobro i šta je zlo. Onako kako Bog vidi stvari. Ipak on vidi stvari od ozgo. Da tražimo njegovu pravednost. Znači kako dobro nešto činiti i što. A sve ovo drugo, sve. Kaže, ovo će vam se sve dodati. Isus ne laže kad nešto kaže. Dakle, život je telo, srce zdravo, ili u engleskom kaže sound heart. Srce koje zna dobro da razmišlja, koje je bistro. To je život telo. Želite li da budete zdravi telesno? Onda imajte srce koje dobro razmišlja. Onda ovdje dodaje da zavist je trulež u kostima. To znači da postoji veza isto između psihičkog stanja i fizičkog. Sada, današnji univerziteti, nažalost, ne uče studente šta je dobro i šta je zlo. Oni ne smatraju da je život u toj odluci da živiš po onome što je dobro. Ja ću vam to pričati kada budem govorila o muzici i zdravi, što se meni na mom muzičkom univerzitetu dogodilo i što je meni odgovorio moj dekan. Ali današnji univerziteti su bazirani na grčkoj filozofiji i grčka filozofija kaže mi ne govorimo šta je dobro i zlo, mi sve studiramo, a ti izaberi šta hoćeš. Tako su današnji univerziteti. Međutim, to ti ne daje silu za život. Zašto mi ne bi radili na izlečenju i uma i tela ako možemo? Nemojte zaboraviti da naša vrijednost je u tome tko smo mi, a ne u onome što imamo. To se mnogi ljudi varaju. I zato oni se muče da postignu nešto veliko, kao da je to njihova vrijednost, ili zato mnoge devojke se jako doteruju. Zato što oni svoje vrijednosti baziraju na onome što je vidljivo, ono što je izvana. Međutim, naša vrijednost nije u tome. I ako neko, na primjer, ako svi oko mene tako vrednuju stvari da sam ja vredna onako kako se oblačim, onda ja neću tako. Moja odluka da ja ne želim ispuniti to mjeru zato što nije pravedno. Jednom prilikom je bio jedan čovjek došao u jednu neku crkvu i bio je obučen, a bio je neurokirurg, nešto veliko,
poznati neki, ali obukao se tako kao siromahnik. I on je ušao u crkvu i sjeo u zadnju klupu, niko nije njemu došao, ni da ga pozdravi, ni da mu da ruku, ni pitao šta je ko je. Idući put, kada je došao, obukao svoje odijelo, neko luksuzno tako, odmah došao vođa crkve, dođite k nama na ručak, ću napraviti ručak za vas. On sjeo za stol, oni počeli jesti i tako stavili su supu kao prvo da se jede. A on je uzeo tu supu, stavio u tanjur i onda iz tanjure počeo stavljati u svoj sako te šta je bilo, rezance za juhu i tako mrkvu i sve u njemu. Oni su malo tako bili zbunjeni zašto on to tako radi. Djeca su počela da se smiju, onda nisu više mogli izdržati i pitaju su zašto si ti to napravio. Kaže, zato što ste vi danas na ručak pozvali moje odelo. Tako, mnogi ljudi nascene po onome šta mi imamo, umjesto tko smo. Ali ako oni tako misle, ja se neću promijeniti. Ja ću vrednovati ljude po onome što jesu, a ne što imaju. I šta nam ostane poslije smrti? Eto, ovi su se sakupili, su tužni, još se nešto tamo čita. Ovo nije, ja sada vidim da ovo to je jedan, ja pretpostavljam katolički svećenik, to nije bila moja namjera, zaista nema veze sa religijom, nego hoću kazati da tako je to na pogrebima, ljudi se sakupe i šta onda oni govore? On je bio ovo, on je radio ovo i na kraju života šta ti ostaje? Samo ime. Šta si bio? Kakav si čovjek bio? Jer nije bolje da ja završim svoj život i da ljudi na mom pogrebu kažu taj čovjek mi je tako puno pomogao. I ne samo to, ono što se ti učinio za druge, to je i za njih lekcija. Šta oni mogu učiniti u svom životu. I šta se onda dogodi nakon nekog vremena, čak i to ime se izbriše. Ovo su neki spomenici koji kad su bili napravljeni, nadgrobni, oni su bili lijepi. Ali dođe jedna generacija, druga, niko više ne zna ko su bili. Eto, to je žalosno, ali nemojmo puno ulagati toliko u ovaj život kao da je to nešto, svo naše ispunjenje. U ovom životu trebamo biti mudri, izgraditi jedan dobar karakter i dođe bolest ili ne, da budemo ljudi od principa. Jer put izlečenja je uvijek u onome ko smo mi. Izlečenje. To je izlečenje. A sve ovo drugo i bolest, to će sve nekako da dođe u red. To će se riješiti. Ako i ne, uvijek ćemo barem u miru. Dakle, rezime. Bolest nastaje kad zlo u bilo kojem obliku, psihičkom ili fizičkom, nadjača naš imunni sistem i naš um. Put nazad je da mi taj imunni sistem ojačamo. Govorit ću sutra o 8 faktora koji nam pomažu, a i o programu detoksikacije. Ako si zdrav ili si postao zdrav, ostani zdrav i menjaj svoj životni stil sve na bolje. Bolestan ili ne, donesi odluku da želiš reformisati nešto u svom životu. Svaki dan popneš se jednu stepenicu gore. Ako ne u telu, barem u umu. I uvijek se reformisate. Uvijek. Mi smo stvoreni za večni razvoj. Istina je da mi ostavimo, ali razvoj ne treba da prestane. Mi možemo koliko god i u našoj moći da se uvijek razvijemo. I s kakvim znanjem o istini i karakterom je umro Pavle, apostol Pavle, a s kakvim, na primjer, Plutarh. Plutarh je isto bio učenjak Pavlovog vremena, ali o čemu je pisao Plutarh? On je napisao puno knjiga povijesnih o tome kako su živjeli neki carevi i neke informacije su male i legende. Ali Pavle je svojim životom i svojim spisima do dan danas govori. Njegov reči koje on zapisao menjaju živote ljudi. I ne samo to. Pavle je svojim životom, samopožrtvovnim životom pomogao mnoštvu hrišćana koji su nakon njega morali proći isti put. Tako mi, na primjer, možemo razmisliti sa kakvim znanjem o istini i kakvim karakterom mi živimo. I to svako nas može odlučiti. Ovih 80 godina, tako je prosječni životni vijek, otprilike, mi možemo razmisliti što ću u 80 godina, koje znanje i koji karakter ću ja steći da bi bio još bolji čovjek. I psihički i fizički.
Dakle, život nije zdravlje, nije to najvažnije u životu. Nije zdravlje najvažnije u životu. Niti sreća nije najvažnije u životu. Niti osjećanja, ni želje. Ovo je najvažniji princip. Da Isus nije imao princip, ne bi umro za nas. Da Isus nije umro za nas, mi ne bismo bili danas ovdje. Mi smo bili zauvijek izgubljeni, ovaj cijeli svijet. Ali on imao princip. On imao princip da ljubav uvijek da. On imao princip da samo požrtvovanja. I zato je izdržao sve ono. I ostavio je nebo i sve je dobro. Sve je ostavio. Moj princip. I ja živim zato što je moj princip da živim. E sad tu ima jedna tačka da mi možemo željeti, možemo čak i učiniti s naše strane sve što možemo, ali ipak je Bog iznad svega. Ja to mogu samo u svom životu kazati. Ako je neko želio sve da radi točno i da se reformiše, opet sam vidjela da u mom životu postoji sila koja je daleko izvan mene i daleko izvan mog shvaćanja. Naprimjer, ja mogu željeti živjeti, ali ja ne mogu znati da ću baš tada doživjeti nesreću aviona. Ili kao što je bila, naprimjer, sada prije par dana se dogodila jedna strašna nesreća kad u jednom disku u Bukureštu, bilo je to za onu noć vještica. I bila je jedan rock sastav i oni su, ja ne razumijem kako su oni to razmišljali, ali oni su kao neki vatromet spremili u jednom zatvorenom prostoru koji je imao zidove od one spužve. Znate? I oni kad su taj vatromet dali, to se sve zapalilo i bilo je tamo 400 ljudi. Neki su u startu umrli, neki su završili sa teškim posljedicama, a bilo je nekih ljudi koji su 3 minute prije toga izašli van. A nisu ni znali šta će biti. Jednostavno, osjećali su da nemaju kao zraka i izašli su van. Ko je to na njima u životu radio? Mučenici koji su umrli su isto za nauku nama. Oni nisu znali možda zašto umiru, ali Bog je vidio u svom velikom planu da njihova smrt će biti sjeme za druge da dobiju hrabrost. Onda ti u ono vrijeme da se odlučiš da služiš Bogu te koštalo života. Oni su živjeli tako, ipak je bila Božja odluka iznad svega. I pitanje se postavlja, još ću kazati to, zašto mene često puta ljudi pitaju zašto je Bog dozvolio da ta osoba umre, ako je bio dobar. Ja vam ne mogu dati odgovore na pitanja ta, zato što svaki slučaj čovjeka je poseban. Postoji jedan stih u Bibliji koji kaže da pravednik, ponekad ga Bog uzme prije nekog uništenja, kada sačuva. A isto tako Bog zna svakog čovjeka kad mu je vrijeme. Jer, na primjer, zašto su neki izašli 3 minute prije onog strašnog požara u Bukureštu, a neki su ostali? U tome ja ne mogu dati odgovor, ali ono što znam je da onaj dan kada bude sve bilo suđeno tako kao što je, da ćemo vidjeti da Bog ne radi greške. On ne može da pogreši u nekim potezima. Međutim, ono što znam u svom životu, ja ću prihvatiti ako je Božja odluka taj put, onda ću ga ići. I mogu kazati da sada kada gledam sve patnje u životu koje sam prošla, da je to uvijek bilo za korist drugima. I zato sam sretna. Sad mi nije žao. Nije mi žao da sam neke stvari morala proći. Tako da ne mogu ja znati uvijek zašto neke stvari prolazim. Isto tako nije. I još jedna stvar. Bog dozvoli da se zlo dogodi da i nauči nešto od toga. Ali ljudi opet ponavljaju. Bog je dozvolio da se pojave ratovi. Zato što Biblija kaže da je Bog isto drži ratove pod kontrolom, ali neke ratove on dozvoli. Zašto? Da bismo mi nešto naučili. I oni se opet ponavljaju. Bili su potpisani sporazumi nakon Prvog svjetskog rata i koliko je trajalo do drugog. I nije će biti delo pravde. Šta će pravda učiniti, bit će pokoj i bezbrižnost čovjeka. Ako budete voljeli pravednost i tražite ono što je dobro, ovo će vam biti posljedica. Pravda u vama će učiniti da imate mir, imat ćete pokoj i bezbrižnost čovjeka. Kad si pravednik, ne bojiš se ničega. Bila smrt, patnja, što god da dođe, ne bojiš se. Ali kad se pravednik odvrati od pravde svoje, može se živi jedno vrijeme pravedno i učini nepravdu.
posljednji ciklom dolazi smrt. Tako da, bolje biti pravednik, bolje donesti dobro. I ovo je zadnji slučaj. Ponekad postoji jedan poseban uzrok bolesti. I to je jedan slučaj ovdje opisan u Bibliji za Nahumana. Job je bio čovjek za koga je Bog kazao da je pravednik. Da je on čini dobro i da nema takvog na zemlji kao što on čini. Međutim, Biblija kaže da se on čvrsto se držao u svojoj pravednosti. On je u svojoj pravednosti bio besprekoran. Što se dogodilo? Đavo je kazao Bogu, vidjet ćeš ti ako ja njemu uzmem ovo, ako učinim da je bolestan, da će on tebe napustiti. I zaista, što se dogodilo? Đavo je to bilo dopušteno i Job je izgubio sve, djeca su mu jedan dan umrla, izgubio svu stoku što je imao i još je dobio neku strašnu bolest od glave do pete, koja je bila ne samo ružna, nego morao da se imale te rane, neke koje su se sušile, on se morao još tako skidati te rane, to je bio prizor. I dođu još na sve to njegova 3 prijatelja i oni kad su vidjeli šta se on pretvorio, oni su 7 dana samo sedili od šoka, od te tuge i bili s njim. I nakon 7 dana Job počne da kaže, bolje da se nisam rodio, bolje ovako, tako. Nije on govorio protiv Boga, ali zašto mi se to dogodilo? I on sad pita, da li sam ovo, a nisam ovo napravio, nisam sagrešio ovdje, nisam ovdje njegova 3 prijatelja ga ubeđu, ma sigurno si negdje pogrešio da ti se ovo dogodilo, sigurno neku grešku. On kaže, ne se ne mogu sjetiti. I na kraju svega toga, ipak Bog progovara. I on kaže i ovo, ja ću tebe nešto pitati. Bog njega postavi pitanje, da li ti razumeš ove stvari u astronomiji, da li razumeš ove stvari u životinskom svijetu, da li ovo, i puno pitanja na koje Job nije imao odgovor. I na kraju Job donosi zaključak, ja se klanjam u prahu, pepelu. Sad, ja sam čuo da se govori o tebi, ali sada sam te vidio. Zašto je Job morao doživjeti patnju? Zato što je on u svojoj pravdi bio savršen i je smatrao da je to život. I zaista je, on je bio pravednik. On je sve što je činio pravedno. Ali njemu je trebala ta patnja da on upozna da je Bog i njegova pravednost nešto mnogo više. Tako da postoji još jedan poseban uzrok bolesti koji pomaže nama da kao zlato žežano u ognju naš karakter da se pročisti. Ne mora nužno bolest biti znak da smo nešto sagriješili. Ali često je to uzrok, ali ne mora biti. Ponekad je to samo jedno topljenje da bismo postali savršeni. I nas čeka jedna promjena u životu. To je moja tako velika želja. Ja svaki dan želim nešto novo u životu. Ja se ne mogu zadovoljiti što sam jučer napravila, ne znam, 3-4 trbušnjaka. Zašto ne bi danas 5 trbušnjaka napravila? Ili 5 sklekova. Zašto ne bi danas 7 sklekova napravila? Tako, treba nam promjena, želja za promjenom u životu. I ako vi osjećate tu želju, neka ne bude samo želja. Neka postane jedan princip. I možda se to može usporediti sa nanovom rođenjem. Možda ćete morati početi kao mala beba neke stvari učiti sve iznova. Potpuno krenuti svoj život 180 stupnjeva. Ali svaka beba može da naraste. I možda će trajati duže vremena, ali beba je stvorena da raste. Tako i mi možemo da narastemo u onome što je dobro. A o 8 faktora koji nam još pomažu u životu, tamo ću govoriti sutra. Ovo je bilo sve za večera, samo hvala na strpljenju. Ja sam mislila da će trajati malo kraće, ali vidim da mi još uvijek ne spavate, tako da se bila sretna da malo više. I sada želim da zajedno odemo, da se malo osvježimo sa sokom od zelenog ječma. Sok od zelenog ječma, on vam da energiju i nismo ga stavili puno jer onda nećete spavati noćas. I mi smo isto tako isprintali neke kartice sa jednom nutritivnom vrijednošću zelenog ječma i zašto je dobar. Taj zeleni ječam, on u sebi među ostalim svojim sastojcima koji ima isto tako klorofil, a klorofil je jedna jako važna stvar. To je kao da sunčevu energiju pijete u tekućem stanju.
I to je jako dobro za naš organizam. I isto tako je najbolje zavezati toksine povrhu sebe. Tako da to ćete danas probati kao jedna od prvih stvari koje su ovako jednostavne i praktične u našem životu, a zdrave su. Želim vam svako dobro i možemo preći u prostor ovdje. Ako imate pitanja, možete napisati na papirić, tamo je papirić i olovke. I želim mi da se vidimo uskoro sutra ili neki drugi dan.